Kinong tre ka 108 haka arpusau tarik unai tung arhajar arpulai kilawan ya kendu ban ud hakamat ka menteri ketenaga kot kekia ka kong amprin ban kerpa de ka sorkar jila bakan penyat hino ya ka 108 hadin baka ji VK company kalami no nakani ka jila kani ka jinglet phai yen juga ni ka company kala bu ikinong tre jang ka 108 health emergency service klem kinong sharai hakani ka kam baki tre kumta kila kerpa de ka sorkar jila leng baka kong amprin ban shimti kani ka kam health emergency service ban penti kena ban penne ya ka jing tre kam bani ka service jong kinong tre ye bala syakri ki pad ba hakisnam balala ba poi par kharaswai president jaga kan hu nong tre 108 ulayat hu hakilat pathai khubor baka kong amprin kala kular ban pet bnia ya kani ka jing dawa jo kani ka kan hun bat kala ong bakan khot ya kran biang bat kinong yalam hau banai risau ban wan las ngot hu ba ya kani ka kam haban ra shaka cabinet namar ka jishakri pad ba janga 108 kalong ka badan kam bat ka bamde bandan jingwit namar ka khata ka jing em jong kinong pang hakeleng ki jaka jong ka jela ka kani ka kam jungi kan kalong nadu men uni usnam meladep mo usnam meladep ni don katuka jingi ki jungi kalau don ka strike eru te ka demand ka jungi kalong ba ka sarkar kan weng no ya ka company de na kalian ka sarkar nadu banai Jun macam senam kalau weng ya ka GP company GPK bat ka lapawan peniat no ka NHM de na kalian NHM ko omban peniat temporary tang lai banai kamut nadu macam senam Julai Agos September kata ka lai banai kalau kun du September last year oh sementara ami biang pernah Julai lah jandap sistem ba ka peniat hi kena NHM de hak kani ka jing peniat kena NHM pan kalong ba kam aisu kanu ka facilities ini na kalian ka sarkar ka su abitang ka tulop kam aisu kanu facilities ka bamut naduk ki leave polisi nang ta naduk ki medical insurance ye nang ta naduk ki PF mah provident fund turu ngimdan issue kumon ka omban peniat temporary ni lai banai ndri menta kala jan sistem ka peniat tengi ni kamla su enjoy kita ki benefits ki jungi yo bitang ka tulok te hakani ka jing peniat juga ni NHM ala jan dap sistem menta ka jing sya ka yat bet limo ka kam ka jam ka yat bet te kalau peniat nanti napo di HS ni mo peniat te kaya bet kaya smooth di kam di jam tangba ka sulong no ba kita ki facilities ni klam la ni kamio facilities kan te na kaliang jungi ngelawan mi siwan mi i health minister ro bat kan ni mentak long license ngelawan mi te kejing keren bat i ka bet ka biang kejing keren mo kalong ba na kaliang jungi ong ba ba mairu i keren bet mo yakini ki MD body mission director body pet body peniat ini om keren bet ban penbet penjang yang kita kijun kam jungi tangba adu mentaru pade ni keempat rai ban le thamai gnor ben di nakaliang jungi ngikwa hi nadu kabanengkong hi ngikwa nakaliang sarkar kan peniat hino kebut baka state government hi kan take over ya kenika service mo hagni ka state ujungi namar play ngiong ba nakaliang ka sarkar hi nakaliang ka state government hi kala ai hadu 90% ka fund kan peniat kenika kam tebat mentaru kala along sifo banai karui banai mentak la ayat baka peniat hi ka sarkar along smooth ka kam tina kaliang jungi ni semua baka nak kaliang sarkar kam don jing isu hi baka peniat mata ka sarkar ka peniat hiru tangba nak kaliang ka sarkar adu mentak nak keren ye health minister io ba nak kaliang ka sarkar te ka sem jing ban le kita ke tina kaliang jungi pan ru ngilak sutu lawan adu laisin nong nak kaliang sarkar i pen bet temo ba kimwa tina kaliang jungi ru ni relaksi ya kata ni dang ya keren hibat i health minister mentanro ngi omba lada
ngin chu tre temporary sa kumne kam tam mentang ila tre hadu khasan snem na dak khasan snem na tre ni ngi chu tre temporary sa ta long kasyam jing e sibun mo ngi bentre te ngi ong balada kalong kumno ru ka sarkar kadi ban penbet penbhano e kani kam nomor ba kumbalong mentah nak pedeng jungi ngi syam jing e sibun na du ki live in don mo na du ki medical insurance iruntan te nakaliang jungi ngilai keren hantu ngilong relaksi kendian ngong ba lada kanwan kanu ru andrei kedai ban sedang no ban bahkan sarkar kan peniai no ate akan menurut komro ba ngila ban enjoy pada kita ki facilities jungi kan te nang tadi ngiong ba lada kawan kanu ru kemut bangi di banyo ya ka balai ngiong ba kan ka government kan simti mo balai ngiong government kan simti kamut ba ni di banyo ya kita ki better salary better facilities kata kadi jingpa jungi telada ba ka sarkar kamla kumba ngisuthu ba ka jingi keren bi ngimla pat penbor than mo ba ka sarkar kan susim ben nri lada kamla ka sarkaru lada kanu ka peniai ru kamut ba ngi di banyo ya kita ki artli kijing kwa jungi mo better salary and better facilities kamut ba ngi di enjoy gitu ki hok jungi ku ka syuti kum ki PF kum ki medical insurance ni mo kata kalau kijing kwa jungi te mentar keren jorong than mo ke ri kwa ngi bu ahmad ka sarkar ba kumalai keren hibat i health minister mentan ba nadi hadu benai September kala long sendon khatsan benai kata kajing pen delay ke jungki kan bagi ong tang lai benai hentikan long khatsan benai pat kami hap syu ngi la pressure hi madam mentan ngi ong pa la kumnu hadu benai September kemudian ngi di bani ino teh kata ka new salary kata ka new facilities bagi di bani yo hendri nakal yang di madam ngi ong tongin hadu Oktober kumnu kalau ala bi benle i sarkar te tong nak kalian juga taruh ngila relax no yong to ngiru ngin bu kumka deadline mo ba nadu benai Oktober kumut bangi di banyo no katakan new salary katakan new facilities bangi di banyo katakan di message mengi ai sarkar mo kalau aban long kumka deadline ba nadu benai Oktober kumut bangi di banyo no kita ki new new salary new facilities jungi ban kawai ru ka bangi kwa ban mention hang ni long ba syapang ni ki kuatar ki jungi syapang ki kuatar ki jungi ba ki jakasa ki jungi kan bun na pedeng ki ki bias ki jungi ki kuatar ki jungi ki long bun ha ki bajat bom don light ki bom don ki bajau ki ba slab ka para ka hab begitu kalau rezeki yang ibansa de nak leng ni request ke sarkar ban penbiang ban kam penbiang ki jakasa jungi ro bat ka we de ka long ba mi kwa ba ka nak leng sarkar kan de bhai ki refresher training mo namar jungi baro ki pilot ru ki MT ru ngi de ban iban pass ya ki training tikinanta idos ki refresher training ru ngi de ban pass man la kan ru banai le mensyua andre nadu peniat kene syam mentala ajandap sistem kramle kita ki refresher training tina keleng jungi ngi sno ngi sukit klik mo namar ba ngi deal bat kajing im jung ki brio mut gi di ban yo ha kini ki refresher tre ki don kumba ars pak san tho mut ki office staff bat ki field staff kan ro pat ki don kumba ars pak san tho tang kendiat tai kajing peniat kan HM kumba ong menemo kalong smooth hi gaya bet hi ang sulong no ba ni ke kam ai ni ta ki facilities kan ke suai ta tulok nawal ketulok warit no ini lah kajing yang keren sih pang ketulok di alik kendung ke UMDiro siapa banginuan kendung ke madam kan men haki benai naduk ini ki November Desember Januari
nabi ti benai la kindu MD ong ba ngin le biang ni ngin tengkiu biang ni ketulok kejungki tambah yang iPhone yang ni tak tu kan dia benai no tu kan iPhone ke hadi untuk kawan election itu ke dalam adab nanti iwan di madam mo di health minister iwan di keren ini mair yang le kata kan kiu kan ke bang iwan ta ajing penyiat ya NHM kambiang di hitam hijau dia pe dia nanti sebelum no ba kuat bahkan kiu su tu ini nama kabar bahkan kambiang di fasilitas